Valtioneuvosto on kokoontunut tänään ylimääräiseen istuntoon päättämään itärajan rajanylityspaikkojen täyssulusta. Sulku alkaa huomenna perjantaina 15. joulukuuta kello 20 ja päättyy 14. tammikuuta 2024. Korostan, että itärajan sulkeminen uudelleen kokonaan on välttämätöntä rajatilanteen hallitsemiseksi. Hallitus pysyy päättäväisenä ja Suomi päättää Suomeen liittyvistä asioista, niin myös toimitaan rajanylittäjien osalta. Rajatilanne pysyy tällaisena, kunnes voidaan varmistua siitä, että ilmiö on päättynyt ja rajanylitysliikenne palautuu tavanomaiseksi. Сегодня просто по расписанию 9 утра, как у вас все. Мы мотаемся, либо они сюда, либо я каждые выходные, а тут мы были вынуждены расстаться. Я боюсь туда сейчас въехать, я даже не всех, у меня вот 4 маленьких детей, 8, 7, 6 и 3 года, я даже не могла их всех взять, потому что думаю, мы там застрянем, не дай бог. Планировали, считали эти маршруты через Мурманск по 1500 километров. Нам надо в Лапинранту. Это, считайте, 1,5 туда, 1,5 сюда, 3000. Это проще на Луну слетать.